šta se dešava trenutno u reality, ovo ono, nisam toliko upućen, pričat ćemo, znaš, ono, dosta ljudi zanima šta ću ja reći vezano za reality. Jel jebi ga, tamo sam niko u reality, ovo ono, znaju ljudi da ja sve to, ja te reality mogu od doma zavrtiti. Ja od doma zavrtim reality kad dođu. Ma ti sad si to sve tamo. Da, i znaš, ono, ali dosta ljudi zanima šta ću ja reći, šta neću reći, je moj sud, moje mišljenje, ovo ono. Isto tako i te hejtere, i oni to prate. Mada su oni, naš, ono, kad, pazi, svakodnevno mi neko pošalje nešto da se spominjem tamo, da me neko spomene u negativnom, pozitivnom kontekstu, ovom, onom, vamo, tamo, ovako, onako, nebitno. Jesam li nešto rekao? To je buraz, ne znam, ti više ne gledaju valjda normalni ljudi, reality, ostalo je čast izuzecima, malo ljudi, ostali su ti oni najveći fanatici, onaj najveći šrot što prije nije izlazio na površinu od ljudi koji su, ono, gledaju svako. Sad je ostalo to ono dno dna, razumiješ, od tih ljudi koji gledaju i to je, brate, ne smiješ ništa reći. Ja sam ljudi rekao, nisam gledao, rekao, ajde vidit ćemo, nešto ćemo pričat, ono kad vidim malo o čemu se dešava. Ljudi, ja sam dobio 100 poruka. Puta 3, puta 5. Hvala Mig, hvala Enigma, hvala ljudi svima. Mene, ono prije vremena napali. Brat moj, slušaj da ti kažem, vidiš ti koliko, ja neću da pričam za to puno, ali koliko mu je pala gledanost tamo. Uopšte skoro ja nema. Uopšte. Znači, slušaj ovako. Kad bi ti sad prihvatio da uđeš tamo, prekucala bi se opet igrica, ako si, brat, 100 puta tamo. Prekucala bi se i nemaju, brate, vidi, ima jedan, dvoje koji imaju malo ona neka još ova sezona super, po meni koliko je bila prošla i pretprošla loša. Katastrofa su bili. A dobro, sad malo, ajde, neću da spominjem kako, ali malo su uneli neka malo, neka pozitivna, neka atmosfera. Prošla i pretprošla su po meni baš bila ono loša, ali to nije kriva produkcija, to nije kriv Pink, to su krivi ljudi. Vidi ovo, ako si ti, ali dobro, opet se stavlja akcija na tu, ako si ti izvođač radova, ako si ti, znaš, ti imaš firmu sad i platio si nekoga da bude, da nadgleda radove, da bude arhitekta, da gradi, da radi, tu su radnici, majstori, ovi oni. Oni su zaslužni za od temelja do krova za ono što će se... I ako se kuća sruši, onda odgovaraju oni. Mislim, jebi ga, Pink je uveo, brutalno platio mnogo ljudi i oni nisu pružili ništa. Ništa, apsolutno ništa. Pa sa neki ljudi, evo da ne spominjemo ime, sa neki ljudi kako je bilo, brate, daj im pare unapred i oni uđe unutra i gledaju kako, šta pre da naprave neka glupost da ga izbaci produkcija. Tebra, ništa, apsolutno ništa nisu naš pružili ljudima koji gledaju. Ljudi to vole gledat, vezani su za to, jebi ga, gledaju godinama. Ko što sam ja bio vezan za nogomet, kad je bilo vrijeme Lige petice, kad je nogomet bio u Zenitu, najbolji igrači. Meni se sad gadi, jebi ga, ja sve manje i manje pratim i Premiership i La Ligu i ovo i ono, zato što mi više taj nogomet nije isti. A igrači su 100 puta plaćeniji nego što su bili pre 10 godina, 15 kad sam gledao ludilo. Tako je, brat moj, hvala Enigma. Nema izađe na teren, nema onu karizmu, nema ono... Energija nema, brat. Nema onu energiju, nema ona... Jel vidiš da ti, evo ti isto i tu na TikToku, gde vidiš ti ona energija šta je bila pred 2 godine, gde vidiš ti energija kod Huda, gde vidiš kod Alju, brate, gde vidiš ta energija šta je bila i ovde? Da, bilo je zezanje, bilo je smeh, brate, bilo je malo i vređanje, bilo malo i psovanje, možda je bilo, sve je bilo, ali imalo energija, brate, i na psovanje su se ljudi smijali. I onda ti se, brate, isfiltrirati se i ostane ti, nažalost su ti gledaoci ovih društvenih mreža, ne znam, koji gledaju po YouTube-u klipove, po TikToku, po Instagramu i koji gledaju reality, u 70-80% slučajeva je ostao šrot. Šrot je, publika je ostala šrot. Jel ona prava publika, čast izuzecima koja je ostala u malom broju, se povukla, jer su vidjeli da više to nije to. Šta u realitiju, šta na TikToku, šta ovdje, šta ovdje. Prozivaju gi, brate moj. Ljudi neće, brate, imaju svoj život, došao ovdje, pazi, vidi, brat, vidi, realno da pričamo, ima ljudi koji ide u kazino.
I oni, brate, bacaju životom tamo, ali tamo postoji mogućnost da oni dobiju nazad. Možda neće. Ovdje ne postoji mogućnost. Ne, ovdje postoji jedna mogućnost. Ovdje postoji mogućnost da u 90% live-ova u kojem dođeš da budeš support, da podržiš nekoga, da mu baciš svoj novac za ono što će on pružiti, a to je energija, adrenalin, zajebancija, reklama, poštovanje i to. Postoji jedna stvar u 90% live-ova koju ćeš dobiti za uzvrat, a to je hejt. 100%. To je da će ti jebat majku kasnije, iznositi tvoju privatnost, pričat o tebi, tvojoj familiji, ženi, djeci, ne znam čemu, ljud bit na tebe zato što ga više ne podržavaš i ne znam ti ja šta. 100%. Mislim, ono bolesno. Zamisli ti da ja sad neko ko ode od mene iz više razloga, možda nema da baci gift, možda ne želi više da me podržava. Jel nije bio Saljo tako kad je stavio za onaj Velja nevolja najveće govno? Da, isto raspravljao se svoj. Nije, brate. Aljo se potpisao. Aljo, 1, 2, 3, Velja govno. To nisam vidio. Jeste, brate, pa onda su već svi stavali od Velja nevolje. Pa pitaj ljudi je, brate, nosio ga skoro mjesec dana. Kojiš, bolesno. Ali pazi, zato što jedan put je bacio protiv njega, a to što mu je bacio, na primjer, 41, a to ti je sve evoluiralo prije kad si bio u realitiju, ja sjećam kad sam bio u realitiju, to, da li te ljudi, podržavaš me, hvala ti, ne podržavaš me, što ću ti ja? Nisu ljudi toliko gledali, nisu išli toliko, sad su ti reality igrači s polja umreženi sa tim podrškama, pogotovo sa fanatičnim ljudima koji fanatično gledaju na njihove živote i na njihove odnose i ulazeti namjenski orijentirani ka tim podrškama, ka tim ljudima šta je dobro da urade, šta ne, da li da budem s ovom, da li da ne budem, da li da ovo, i onda više to sve gubi smisao. I onda oni gledaju, aha, ja sam plaćen, trebao bi unutra uraditi ovo zato što sam plaćen, ili ne bi trebao ili da li da uradim ovo ili ono, daj brate, koga valjaš? Mislim, smiješno. Ja bih 70-80%, jučer sam pričao s jednim reality igračem i tako pričamo nešto, totalno neku lijevu temu, pa smo se dotakli malo i realitija. Rekao, brate, ne vidim se s takvom ekipom, ne vidim se s takvom ekipom ljudi, jedno kaže on meni, joj, ova žena bi pokazala ovo, ovako, onako, šta će oni meni pokazati, ja znam sve, njih čitam ko bukvar. Šta će tu ko pokaza kao oni razmišljaju, kužiš ko će šta reći, kako bi bilo, šta bi bilo najbolje, di možda da se zguze, da se ne guze, koji muškarac da uradi ovo ili ono, da bi ti čim ulaziš u nešto što traje 10 mjeseci sa razmišljanjem ko će šta reći i kako će šta biti, ti moraš biti neko ko nije real, ko nije iskren. Da. I automatski onome ko gleda to, ako misli svojom glavom ko nije fanatičan, se sere od toga. Ma da, upravo si sve. Pa jebote, jesi vidio ona Sara, brate, Sara Stojanović, jebote. Ona prvi meč je igrala sa mnom ovdje, brate, kad sam upalio ja prvi live. Jel to ona što je s onim Luxom sada? Ona, brate, ona mala iz Beograda, ona što je bila, što se zaljubila u Ivan, jebote. Što su je ponizavali tamo, pa što je, devojka mu je bila na janjuš, jebote, to vreme. Što je sad sa Luxom ovim, jel? Ne znam s kime je sad, brate. Ona je izmiješala, valjda sa svima. Ona je sa svima je bila, brate. Ti ne znaš koliko je, brate, ovdje bila poštena ovdje nova platforma. Kad ja i, na primjer, kažem nekad ili opsovam neko i ona mutira se, jao i blago je, nemoj, molim te da pričaš pred mene, to. Brate, i stvarno tako je znam. I ona, brate, ona mi je pisala i poruka, brat, mene na telefon kaže, ulazim unutra, gledaj, ako može malo podrška za mene, kažem 100%. Brate, ona je bila stvarno okej, da, brate, i uđe unutra, ja ovako vidim klipova i ne verujem šta se sve dešava u pičko materinu. Ona jebala se sa svi tamo, brate. Ludo, ja ti kažem, ja rekao, ajde malo ću vidjeti, pogledat ću i sad moji ljudi mi poslali, prvo krenuli mi ljudi slati klipove 27 minuta, ne mogu ja pogledati. Brat, vidi sad, samo ovo da vidiš, stoji. Jel ti isti broj? Da, ona je na Whatsappu. Samo sekundu, brate, stoji, moraš ovo, stoji. Htjela zbog njega u bazenu ući danas, daj ljudi, nemojte me sperdati. Čekaj da ti ja tebe nešto, brat, pošaljem.
Sad ću ti ja nešto ispričati što znam da će, vidi ovo, znam da će odmah ovi klipovat, stavljat će na YouTube-u, odmah će doći te podrške tih ljudi, fanatici tih ljudi i napašt će mene za nešto što ću ja reći totalno iskreno i što je istinito. Što bi svako ko ima 2 grama mozga, a gleda to, ko bi trebao tako rezonirati. I da si najveća podrška tih ljudi, da su ti familija ti ljudi, ti bi trebao rezonirati te stvari tako. Slušaj sad ovo. Slušaj sad ovo i zapamti ovo što ću ti ja reći. Ja ću sad reći nešto. Pazi, ovo će klipovat, mene će iznapadat, mene će izvrijeđat, jel sam ja, ko sam ja da ja pričam, ko sam ja da ja sudim, ko sam ja da nešto. A smatram da sam možda jedini kompetentan da pričam na osnovu općenito reality igrača, kamoli tih tema. Slušaj, ovo i ja sad to kažem i okej. Šalju meni neke dugačke klipove, mimo toga onda mi moja podrška poslala neke kratke klipove, onda su mi se novinari javili, tražili su me izjave, ja sam rekao da nisam gledao, bio sam nemogućen da gledam reality po klipovima i bilo šta, nisam previše ni zalazio van novinskih članaka koji ti iskoče, danas ti iskače, ti ili ne, uđeš na TikTok, ja tebe Makedonija mogu blokirati, ali ti ćeš meni negdje iskočiti, izletiti, jel tako? Ja ne pratim tebe, ali ja sam neki dan ušao na zid TikToka i vidio da neka žena nešto tebe proziva. Niti ja pratim tu ženu, niti sam ja htio to vidjeti, to je meni jednostavno izašlo i nametnulo mi se da ja to vidim. Tako funkcioniraju društvene mreže. I sad slušajte ovo, ljudi. Evo ovako, ja sam napadan da sam nekoga zlostavljao, da sam nekoga prisiljavao na nešto, da sam nekoga ne znam šta, tuko, guro pištolje u usta, da sam nekoga zadržavao, da sam prisilno, da je neko prisilno sam ga ja telepatski valjda doveo ovdje kod sebe u svoj grad. Meni se šalje klip di sama osoba sebi uskoči u usta, nema, kad neko isjeko to valjda ne izlazi na oficijalne stranice, nego neko se streama. Postoje ljudi koji to sve isjeku i šalju. Što danas sutra meni može koristiti da dođe zaista, da pokušao da ubije i tako što, meni može zaista koristiti da dođe do negdje nekakvog suda ili nešto, jer ti ljudi su spremni na sve da ja mogu priložiti te stvari kod dokaz. I osoba sama kaže, sad ja sam mogla do 2-3 minute, to je duže trajalo, ali zanimalo me direktno, 5 prijava, kao ja imam. Meni se javi ta osoba na telefon, ja mu ne dam da spusti slušalicu, ako spusti slušalicu ja odmah uzimam taksi i direktno u nje, taj broj mi je. Dolazim direktno tamo, znači, vidjeli ste, pogledajte sad ovo, ja ću reći, ja znam da će se ovo klipati i da ću ja biti napadnut, jer to su fanatične podrške koje nisu normalne. Ja sam, znači, neko ko u nekim momentima neke stvari htio, ali u nekim momentima zbilja nisam htio. Zbilja na neke stvari nisam mogao utjecati, to će ti neko banuti ili ti neće banuti. Ja kad nešto želim, ali kad ne želim, brate, ne možeš me prisiliti. A kako ćeš me prisiliti? Tako da ćeš mi doći nasilno. I prisilno zato što znaš di boravim. I ajde, okej, nije ni to sad bitno, to je priča neka zasebna za sebe. Slušajte ovo, žena, na osnovu onoga što sam ja vidio, na osnovu onoga što sam vam rekao, spremat ćemo emisiju za svih, na osnovu onoga što sam ja vidio, pazi ovo, Makedonija, žena u realitiju, ne znajući šta će raditi u realitiju, a rekao joj je još vlasnik realitija kad joj nisi došla ovdje da budeš, razumiješ, verbalna, odnosno moralna vertikala i intelektualka, ti si ovdje da radiš svoj posao. Koji je njen posao? Njen posao je širenje nogu. Nebitno. Žena, pošto je u realitiju bez neke priče, bez neke osnove, onaj pingvin iz Batmana je jedini valjda lik, Marka DNK i Jasmina Đurđića je jedino odbila. To su jedina 2 lika koja postoje na kugli zemaljskoj, pogotovo u realitiju i na javnom tlu koje je žena odbila. Sad pogledajte, sad ću ja vama nešto ispričati. Ona malte ne siluje momka, napije ga i sa onim bolesnikom, onim malim pederom u duplom pasu u cvajte.
čovjeka oblije, čovjeka koji vidno kad se napije ne zna šta radi, ljube ga frajeri u usta, ljubi se s Miljanom Kulić, ljubio se s pokojnom Žižom od 90 godina pijan. Frajer je takvu crtu ima u glavi kad je pijan, nije ko mi muškarci da nam se pridigne pa ćemo napraviti sranje, nego će doslovno završiti s frajerom. Ne zna šta radi. Ona ga doslovno siluje pijanoga ucvajte sa tim malim odradi, naguzi ga, izjebe ga i onda se pravi Englez i njemu nameće ono što je radila svima nama i ono što nameće njemu, jebo si, ne, sad bi ju trebao čovjek priznat za vezu, da bi njezin ego porasto kako je nju priznao, a druge djevojke nije priznao, kako bi ona kao ispala nešto veća od ovih drugih i kako bi onda, ona je žrtva, odnosno on je žrtva, ali ona se pravi žrtvom čega, tvrdog kurca, pijanog čovjeka kojeg si napila u cvajte soju. A onda ga optužuje, zamisli ti koliko su ljudi koji gledaju to glupi, koji će sad reći vidi ovoga, ovaj se načeo komentirati, ovaj ljut, ovaj ljubomoran, ovaj mora o realitiju. Ja svaka 2 mjeseca kažem nešto za reality, oni mene napadaju. Pazite ovo, ona njega napada kako je on izjavio, rekao nekoj curi kako je jebavo na Zlatiboru. Otkud Slađi Poršalini da se ona jebala na Zlatiboru? Tako što joj je ona to rekla. Otkud meni da se jebalo na Zlatiboru? Tako što ona meni to rekla. Znači uradila iste stvari ko Filip. Filip je rekao svojoj bivšoj djevojci, ona je rekla tad osobi partneru svom s kojim je bila. On je možda rekao nekom svom drugu, ona je rekla svojoj drugarici Slađi. I ona je to pričala, iste stvari je radila Kona, ali mora se uloviti za nešto i mora ga napadat za nešto što ona uradila. Napila ga i smišala plan kako će ga izjebati. Ja naravno namazan, ja vam kažem ono šta, ja sam namazan, ja znam da se može izjebati sa Asminom, da se može izjebati s Đukićem. Ja što više poslao bi i Tanji i Aneli poruku, ali znam šta će u toj poruci dodat, zato što znam da će neko pokazati svoje pravo lice. Jer ne želim da neko nosi obilježja nekih lemora i priča kako mene voli. I konstantno svaki dan mene provlači kroz svoja prljava usta, a s druge strane me tereti na muriju. I vi to gledate i svaki normalan gledalac koji to gleda će reći ček. Ti si napila frajera da ga izjebeš i onda si kao žrtva preko njega, umjesto da on bude žrtva. Ti si pričala o drugim djevojkama što si pričala, gore si uradila. Ti sada napadaš njega da je on izdo vas i odo da ste se jebali u nekoj Titovoj vili, a ti si isto to pričala svojim drugaricama i partnerima. Onda, pazi ovo još, onda se praviš glupava i kao sad će ti njen otac, jer ne može biti u medijima ako ona ne radi takve stvari, sad će njen otac kao biti šokiran kako je njegovu mezimicu neko iskoristio i izjebao. A taj njen isti otac dođe u onom klipu kojeg sam ja vidio, da li sad bio za Božić ili za Novu godinu, u onom klipu kojeg ste mi jučer poslali, da sad ne imenujem osobu ovdje u live-u koja mi je poslala, je njoj indirektno rekao jebi se. Ti si profesionalac, treba da znaš šta radiš, ja nemam ništa protiv seksa ovog onog, a sad će taj isti dolazit kao ljut će biti na nju, ljut će biti na tekoj nju. Ej, kome vi jebete mozak? Znači, kome vi jebete mozak? I sad, zašto gubi reality gledalce, pravu podršku i ljude koji će gledat na reality sa real strane? Zato što će gledat u ekran, ovako buljit i ne vjerovat šta se tu dešava. I neće im uopće biti jasno. Onda će jedna Stanija opravdavati ono što radi djevojka koja je kao njena prijateljica koja je već bila s bivšim i sad kad se ova izjebe i s tim Asminom i tu će Stanija naći kao neko opravdanje, naš ne bi li se ne svađala zato što šta će reći fanovi ovog ili onog. Koga sluđujete? Tako se gube gledaoci. Tako se gube gledaoci sporta, realitija, TikToka, svega. Pravi gledaoc da gleda kako ti ližeš, ja tebe volim. Ja sam tvoj suport, ja tebe poštujem. Ja da gledam kako ti ližeš WC šolju. Pa buraz, ja moram se maknuti s tvog lajva i izaći van. Sekundarno. Znači, ja moram izaći van, jer ti mene prinuđuješ, ti meni stavljaš nož na vrat. Ili mi baci poene da ne ližem šolju, ili me gledaj mene kojeg voliš kako se ponižava. Kompletno si upravo. I meni onda dolazi do toga da ja ne da izađem iz tvog lajva, nego da deaktiviram, da zovem A1 i da kažem ukinite mi internet.
koga sam ja pratio i godinama gotivio. I bacao par. A sad šta je, ali svi mi moramo šutit, jer ja ako to kažem, sa mnom neće igrat ovi igrači, Hamza ili onaj, kurac, Ivan Ultimate ili ne znam ko, ali ja njima sa svojom pričom utječem. Ja moram šutit za reality di sam bio 3 godine, koji me, ajmo reći, u javnom svijetu stvorio, ja moram šutit, ne smijem pričat, jer će mene napast ljudi koji podržavaju, ne znam, Maju, ne znam, Aneli, ovoga, onoga, jer će mene vrijeđat kako sam iskompleksiran, ljubomoran, kako ja se bavim. Oni se ne bave realityjem, ja se eto bavim 0.24, što bi i trebalo biti tako. Ja bi trebao na osnovu realitija novac zarađivat, radit klipove, javno se pojavljivati, ići u emisije i davat svoj sud, a oni bi trebali biti ti kojih boli pička ili kurac za to. Ali ne, oni će sa svojom kontrapsihologijom naprijed i onda ja prvi ću odustati i reći, jedna sekunda, pogledaj šta sam ti poslao. Neko iz mog live-a obavezno ovo pogledaj, negdje danas ona nešto priča o meni, kako ja ovo ili ono, ne znam ti ja šta sa mnom bila, ne bila. I onda ti trebaš šutit, ja trebam šutit, bit budala kojih će neko spominjat, kojim će neko obilježja kao nosit, kao nekog spominjat, nekog voli, pa će čas, kad joj nešto ne paše, ja sam guro pištolje u usta, i mi svi trebamo šutit, i mi svi trebamo se praviti mutavi i praviti glupavi za sve njih. Ja se trebam praviti mutav za Miljanu Kulić i glup, da ta djevojka izlazi iz tog prostora svaka 3 dana. Zbog svojeg, ne zato što njoj produkcija to dozvoljava, ona ima papir na to da ona mora izaći iz realitija kod doktora. Ali ona kad izađe kod doktora, ona se domogne telefona, ali to ne može niko spriječiti. I ta žena zna sve. Za mene te osobe ne trebaju da budu u tom prostoru. I onda se stvara, onda lobiraju, kako šta pogreše, idu od osobe do osobe, lobiraju, rade neke stvari. Pa ko to da gleda? Pa to je sluđivanje mozga. Pa to je da se iznerviraš i da kažeš fuj. Fuj, evo ti mi kažeš, evo sad mi pišete, ova se htjela baciti zbog luksa u bazen. Ja kao muškarac, kao punoljetni muškarac, i mi muški nažalost smo takvi da ćemo napraviti glupo, završiti s nekom ženom ili ovo ili ono. Ja sam doživljavao ovo što oni doživljavaju, samo ovo sad pred kamerama, pa je puno blaže. Ja bi se tako napio, pa bi me tako neko indirektno, znaš, ono, desi ti se, popiješ ovo, ono, vani, aj kao, znaš, kresnut ćeš, gotovo, ti si u veš mašini. Ti si u veš mašini, a pogotovo ja koji sam vrlo lako stvarao emocije prema takvim osobama, jer sam labilan. Jer meni se uvući pod kožu vrlo lako. Jer ja sam s njima proveo godine u realitima i sjedio tamo, bio s njima ovo, ono, ja sam na te suze, na tu patetiku i na to slab. I ti, ali nebitno, digni se, budi mangu, preci, da, htjela sam to, napila sam momka, napila se ja, izjavo. Ne, sad je on kriv što je on kao nekome vani ispričao nešto. Jeste bre, napijem ga, mogu da ga jebem, mogu da radim što hoću. Uro, sad je kriv dečko što je napolju nešto ispričao, ona isto to ispričala napolju. Ona isto to ispričala meni, slađi poršali, nema ko meni. Gledajte ovo, kad je bila s Đukićem na Zlatiboru, tad kad je snimala Amidži show, tad je bila diskvalifikovana, znači izašla je zbog mene diskvalifikovana, jer je mene tamo masakrirala. Izašla van, išla snimat Amidži, bila s Darkom Lazićem, tvrdim, stojim iza toga. Bila s Darkom Lazićem i Đukićem, sve u isto vrijeme na Zlatiboru. Pa otišla da bude otela najboljoj drugarici muža, Pecu. Pa otišla na Kosovo da bude sa Čorbom. Pa plakala za mnom, pa bila, što je još bila s njima, što se ne zna. Pa koga vi zajebavate? Pa kad si ti to sve stigla? To su žene koje buraz, nije Mensur je ranije. Ja kažem kad je diskvalifikovana, točno u onom periodu, tih 2-3 mjeseca, je ona izredala njih, nije ni bila, ljudi, pratite me šta pričam, to su, nešto je prije, nešto je kasnije, ne možemo je nadodati što nije diskvalifikovana radi mene, ide snimat na Zlatibor emisiju, friško diskvalifikovana, bude s Lazićem, bude s Đukićem, ode kod Čorbe na Kosovo, kresne se s Čorbom, vrati se nazad, uzme najboljoj drugarici muža, bude s njim, bude s ovim, pa to ne može ni, a znaš šta je, te djevojke se misliš da je jedna, misliš da je ona, kad se kresnula sa Đukićem, rekla ovako, ujebote, na šta mi je najbitnije? Pa Đukić je bio ovdje s 5, 6, 7 riba. On je kresnuo 5, 6, 7 riba. Pa ja moram odmah na kapi tražiti vaginolete. Pa ja odmah moram tražiti urologa, ginekologa. Ja moram tražiti pregled. Pa to mi je prioritet. Ne, njoj je prioritet ko je šta rekao.
I onda se mi svi jebemo i ovo radimo nakon 2 dana u realitiju. Češe nas kara ko da svrab imamo. Razumijem? Jesi, brat, da te pitam, jesi nekad najebol podnos na... Nisam, brate, jesam, ali ja sam, brate, ja pazim, ja i kanesten i ovo i ono, ja sam, pa znaš šta je meni rekla jedna žena iz produkcije, pa kaže ti više puta tražiš urologa i preglede i ovo i ono i čajeve za ovo, za ono nego ove žene, one niš ne traže. Ja se ubi, traži kondome, traži urologa, traži ovo, traži uvin čajeve, traži kanesten, traži mast, one ništa. Njima pička, njima je gotovo, njima je pička ko kancelarija, ko radno mjesto. Udri, deri, peri. Nijedna, vjeruj mi, nije pomislila da Ja se sjećam, ima žena o kojima se svašta priča, ako imaju, ja sjećam kad sam se ja Dalili vratio poslije tih svojih izleta. Mrš na kapiju, traži ovo, ono, kondom, traži urologa, ona odmah traži. Imaš ti žena koje drže do sebe i koje paze na ovo je. I onda meni neko kaže podrška. Pa ja, kako da ja mislim da je narod normalan? Upalim TikTok, podržavate lizanje WC šolje, mazanje nutelom, lizanje poda. Upalim reality, podržavate Filipa Đukića kojeg frajer udari i on ništa, gleda u njega i bleji. Prodaje jedno te istu priču za svaku, pa s nekom moraš biti. Podržavate Minu Vrbaški, što je sad ju je prosvjetila, vidjela majku Božju i hoće da bude s 19-godišnjom. Podržavate Maju Marinković koja je silovala dečka i sad prebacuje sve na njega, on je sad krivac. On je sad jadan krivac što je on nju izjebo mrtav pijan što je naskočila na njega, nije mu dala da živi. I sad je on kriv, sad će njega napadat, ona tak i sad ide redom. Ne daj Bože da se dečku digne tlak i da joj jebe mater. Upalim YouTube, vama je glavni lik Desingerica i Jelena Karleuša. Nije vam više Hanka Paldum, Zdravko Čolić, ne znam ti ja ko. Vama su glavni likovi Jelena Karleuša i Desingerica na estradi. Ona kaže, ja nikad nikog nisam odala. Pa moj pokojni džed Žarko zna da te Desingerica jebo. Nasva usta si to i prvi put kad Desingerica negdje kaže za nju nešto što nije u redu, ona će to ispričat na sav glas. Jer ona je to indirektno svima rekla, cijelom svijetu. Dala do znanja da ju je ovaj oprašio. Jer nju nema ko nije, nju jedino pingvin Asmin nije izjebo, jer to joj je počela je da razmišlja malo i o podršci, dobila po prvi put nešto malo podrške, ali nema di se nije umječala. Ona je pokupila sve one najgore hejtere svih. Hejtere Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića, jer se jebavala isto sa Zvezdanom. Ona kaže, ja nikad, ove djevojke se jebu bez veze. Pa s kim si ti bila u vezi? Pa ja i Janjuš, jedina 2 jadnika priznali ju za vezu. Jel nas tukla ko Svetog Iliju? Jedine 2 budale, drugi ju svi jebali bez veze. I bila jadni, pokoj mu duši, tamo skoro izdahnuo. Ja volim svog muža i Mislim, ljudi, ja sam prvi bio s tim curama. Ja ih prvi volio, drage mi bile, simpatične. Ja bi volio da je ona drugačija, da je bila drugačija, ja bi bio s njom. Ali ja ne mogu reći, ljudi, to je živi užas. Mi smo svi krivci, ja imam 5 prijava u policiji, ja ne mogu s djetetom ove godine otići u Novi Sad kod babe, jer mi zadnji čas advokat javlja, joj, brate naš, previše je to prijava. Kao ne tražete na granici, nemaš ništa, što ja moram riskirati s djetetom od 1 godinu i 9 mjeseci, hoće me zatvoriti ili neće. Sunce ti jebem, žareno za nešto što nisam napravio, pogotovo ne na teritoriju te države. Ali ja sam tamo okarakteriziran kao ustaša koji je bio na Thompsonovom koncertu, ja imao temperaturu kući, nije mi padalo na pamet da sam zdrav bio. Da idem na koncert gdje je 700.000 ljudi. Gdje sam možda stampediti. Baš je lijepo otpevao Thompson. Brate. I svaka čast za čovjeka otpeva. Znaš ono. I onda svi su krivi, samo oni nisu krivi. Sklope te babuskare, sklope te profile, nađu te degene toga i udri po svakome, udri, samo oni nisu krivi. Mislim, znaš ono, ne kužim. Te babe su se do jučer su se svađale, klale, sad su vam aneli i Maja dobre, sad su vam se popišale na vaše svađe. Sad su vam podruke, hojs, hajs. Mislim, ludilo. I sad ćeš ti komentirati reality. Ja koji mogu komentirati, vjeruj mi, nuklearnu fiziku. Ja dokomentiram tu splačinu koja se... Sve bi to bilo super da je to samo realno i real.
I da se tamo neko ustane i kaže, oprostite, o čemu se ovdje radi? Idemo redom. Gospođo Marinković, vi plačete za Filipa Cara, spominjete njegove storije kad vani idete na servis, na mali servis analnog otvora, vi gledate njegove profile, plačete, pričate o njemu. U istom momentu se imate neku interakciju sa od vaše prijateljice najbolje stanije momkom. Vamo se šmekate sa nekim lukom, jebe vas Đukić, pričate o disingerici, ćaća vam govori da vas čeka neko 6. a pozdravljate drugaricu, indirektno nekog momka. Koga vi zajebavate, gospođo? Sjedi doli da te nisam čuo. Terza joj je jedini bio streso sve u brk, zato je šutila ko zalivena. Onda Aneli bi pitao, Aneli, koga ti voliš, s kim ti želiš biti, što ti radiš? Onda ovog, onda onog. Ali kad znate zašto to ne govore? Jer onaj koji to kaže mora znati da će snositi konzekvence svih bolesnih fanatika i hejtera koji gledaju reality. I onda Filip Car kaže jednom u 2-3 mjeseca suštinu, istinu i realnost i onda tapete po njemu. Ljubomoran je, kivan je, ovakav je, onakav je. Dobro, ja sam evo crče kući, sjedim i plačem. Ljubomoran sam, jer nikad nisam, pa ja doživljavao na 2 metra da se ona guzi. I ona i druge. Sve moje bivše. Da se na 2 metra od mene guze, a ne na 650 kilometara. Razumiš? I one doživljavale od mene i ja od njih. Ja ih znam kakve su. Ali isto tako, nemojte mi se predstavljati. Ja sam bio onaj koji je ustajao i govorio, narode, ja sam nakrivo nasađen, i sada kažem, ja sam nakrivo nasađen nakarada. Nisu mogli ćaća i majka sa mnom na kraj izaći. Vječito po sudovima, po policiji, po ulici, vječito jebaji, ovo, ono, drkaji, vječito imao naopako veze. Ja sam taj, ali vi pričate da ste institucije, da imate karijere, da ste vi neko i nešto, da ste vi zvijezde, da ste vi ime i prezime. Ko, brate? Pa svi. Pa Maja Marinković kaže, vi ste ugrozili moju karijeru, evo jesi mi poslala klip malo prije, jučer, ono gdje je rekla, vi ste moju karijeru ugrozili. Pitaju Janjuš, koju karijeru? Ja ne znam koja karijera. Di je ona stvarala karijeru, na čemu, na kurcu? A koji je ugrozio karijera? Za ko kaže da je ugrozio? Neko joj je ugrozio, karijeru je stvorila na kurcu. Sad kad je ovaj gurno kurac, kaže da je ugrozilo karijeru. Valjda je dosadašnja karijera bila, ne znam, švedski akcioni, duže se guzila, pa je ovaj ugrozio, kraće guzio, ne znam. Ona kaže da je institucija, da je jedina iskrena. Pa ako si iskrena, što nisi rekla da se jebala na Zlatiboru? Nego na kraju kad se pojebala u realitiju, znaš zašto je ona priznala, ljudi, da se jebala na Zlatiboru? Da bude lakše ovo jebanje sada. Jer ako sam se pa ja kažem da nisam bolji, ali oni kažu da su bolji. Oni su kraljice, legende, institucije. Ja kažem, ja sam budala, poročan, nakaradan, naopak. Ali vama su one kraljice, boginje, institucije, firme, ikone. Jebote život. Ja sam ubica, ja sam guro pištolje, ja sam ovo, ja sam ono. Jebote živote, jevo. Kuj? Šta to radi napolju? Pa zamisli, pa znaš ti koliko takvih snimaka ima, tih slika, snimaka, toga, takvih stvari. Ja nisam, kunem ti se o njima nikad, 90% ničeg iznao. Javno nisam, ja ih imam, druže, u svim mogućim pozama, u svim mogućim, to je drogirano, pijano, vani, izjebano, to ne znam di. Brate, dolaze mi mene i oni misle budale šta mi šalju da ja ću da to objavim, brate, pa oni su ludi, boli me kurac, brat, nek sjebe. Daš objavljiva pa jebu se po televiziji ko što. Brate, stavlja jebote ruka do tu unutra i pika u usta, liži, brate, ja ono. I koga oni podržavaju, brate? Daj, molim te, brate, ali znaš šta je najgore? Što neko ko je onako donekle normalan i ko donekle rezonira neke stvari i razumije, kad kaže nešto, oni ga napadnu svi. Oni mene napadnu svi. Ja sam bura, znaš koja je moja razlika, ljudi? Ja sam s tim ženama bio i zato je malo
neumjesno kad ja pričam o njima, jer sam ja njih ljubio, mazio, vodio, dovodio, grlio, ne znam ti ja šta sve radio sa njima. Jesam, ali sam ja njima i tada istinu govorio. Ja sam i tad govorio, Filipe konju, jebem li ti, vrh glavića ti jebem, kad s njim razmišljaš. Meni je i tad bilo muka, ja sam jebo majku sam sebi. Kužiš, ja sam sebi i tad jebo majku. Ali sam i njima govorio ono što je činjenica i suva istina. Ali brate, nisam sebe radio akademskim građaninom, a bio totalni klošar. Nego sam rekao, ovo što ja radim živ. I sad stojim iza toga da sam 3 godine u realitiju, dok sam boravio 3 godine u realitiju, pokazao ništa dobro. Pokazao sam vulgarnost, tuču, poroke, ka kocki, ka alkoholu. Pokazao sam labilan muški karakter, pokazao sam švaleraj, pokazao sam kupleraj, kurvarluk. Ja stojim iza svega toga. Ja ne mogu reći da sam ja pokazao naučni rad koji sam napravio. Ja ne mogu reći da sam ja tamo napravio izum neki. Ja ne mogu nešto reći što nije. Ali ne mogu, vjerujte mi, se nositi sa spoznajom da gori od mene pričaju da su bolji od mene i da za gore od mene, kad kažem suvu činjenicu, sam napadnut. To mi je sačuvaj Bože. To mi je tek sačuvaj Bože. Pitaš me sam se pokajao za to. Pa da se za određene stvari nisam pokajao, vjerojatno bi 3 godine naredne i dalje to radio. Razumijete me? Vjerojatno bi naredne 3 godine iste stvari radio i ponavljao. Jer sam sve 3 godine imao priliku da ponavljam i radim iste stvari. Vjerojatno bi me sad gledali danas na dan Božića kako me napije tamo neka budala pa me zlostavlja, maltretira ili jebava. Da se nisam pokajao tih nekih stvari. Vjerojatno ne bi snosio vani konsekvence, određene prijave, javne sramote i ne znam ti ja šta, da nisam u momentima svojih rečaka. Ja sam imao ponudu da te nagovorim za da uđeš, šta lupetaju, da vidi, ima puno komentare koji kaže da žao ti ljubomoran si zato što nisi ušao. Uraz, 200 ljudi je samo van. Brate, ja sam ti živi svedok kad me zvala mene ona kako se zove Milica, jebote, kad trebao da uđem ja i znali smo da smo ovako dobri, da se čujemo, da igramo, trebao sam da te i ja odradim, da idemo kao zajedno, kao ovo, kao ono, pa evo neki izađe. Brate, radilo je 50 ljudi na tome da ja uđem. Ja mogu da izvadim ovdje ono sve šta je pričala sa mnom, pa imam i pisane poruke. Makedonija, 50 ljudi je radilo na tome da ja opet budem u realitiju. Imam pisane poruke, pa to zna i ona kako se zove, ona što je ušla unutra sad, ja opet Ana kažem, Ćurčić. Zna i ona ta. Ne znači da nikad više neću ući u reality, ali da uđem u reality gdje je postava i ekipa ovakva ko sada, ne. Znate zašto? Zato što niko više posle mene nakon 24 sata ne bi ostao u realitiju. Ne bi ostao. Muškarci bi morali nasrnuti, a ne bi nasrnuli, jer ne bi imali muda. Grebalo bi se, skakalo bi se na sve strane, pilo bi se, s 3 bensedina bi skočili na 18. Sad ti, Dara, znaš da li, Tara, jel ti znaš sad da nema šanse da su ga zvali kad ti kažem ja imam pisane poruke od Milica? Šta lupetate ljudi? Jeste lud? Pa oni su stvorili... On mu je 2023. kad je već izašao, kad je pokrenuo na ova platforma, on mu je sjebao cijela, pa zato su propale te 2 sezone. Evo ja da vi kažem, pa zato su propale te 2 sezone. Eto. Evo, neka kaže on da li nije to tako. Ova kaže, tuko si djevojka u realitiju, kao štitila te produkcija, ovo ono. Pa ja sam jedini muškarac koji je najviše bio tučen i maltretiran u realitiju. Napadan, nasrtano na mene najviše da nasrnu i na jednog muškarca osim mene, Janjuša i Mensura s kojim nisam dobar. Vjerujte mi, ja, Janjuš i Mensur smo 3 muškarca koja su najviše trpila nasilje od žena u realitiju. Da je neko od nas Izola, ali Izola samo od jedne osobe. Da je bilo ko drugi od muškaraca doživljava određene stvari, vjerujte mi, dum šaka u glavu, prvoj, i opravdavali bi te to. Opravdavali bi te.
Vjerujte mi, opravdavali bi te. Ono što smo mi izneli i istrpili, prvi ja, drugi Janjuš, treći Mensur, ni jedan muškarac ne bi istrpio i izneo. I isto tako Zola. Vjerujte mi, bilo koji drugi muškarac bi, evo ti neka neka ga izgrebe, neka udari, ili bilo koga od tih muškaraca, vjerujte mi. Ti Zola i van elite, i van zadruga, vi ste trpili to nasilje. Da, i bježao sam, nemojte, meni ljudi pričaju da sam nasilje, bježao sam, nema, pa one se odaju same, ja imam klipova 15 gdje je pričala šta je radila. Kako je bilo ovo ono, teretiš me da si ti guro pištolj u usta, onda kažeš unutra, joj, to je bila toksična veza, pobili bi se, ali ja bi njega ubila. Znači, bila je toksična veza u kojoj on, ja znam šta sam ja trpio, šta sam ja doživljavao, ali hoću ti reći, kad gledaš sad iz ove prizme, iz ove perspektive, kad gledam ljudi na reality, nisam ju tužio zato što se ja ne tužakam. Ja se ne tužakam, oni pričaju da se ne tužakaju, ja idu na sud sa svakim, a ja se zaista ne tužakam. Ja da sam htio, 2 djevojke koje ona objavila javno na Instagram, to je kazneno djelo bilo, ona je objavila ženu golu na Instagram. Za drugu ženu rekla da je kurva, da radi za 20 eura. Oba 2 žene su angažirale advokata, ja sam spriječio da se ne ide. Ja sam snosio štetu svog auta, ja sam snosio štetu svog stana iznajmljenog da platim, ja sam snosio štetu svog sata, sve sam ja snosio. Nikog nisam dinar tražio, nikog nisam tužio i ništa nisam, jer sam krivio sebe. Jesi tio da budeš s njom? Jesi tio jebavat? Jesi osjetio tad emociju, ne emociju, sviđanje, ne sviđanje, ovo ono? Snosi štetu, druškane. Snosi, druže, štetu. Snosi štetu svojih kući da te kritikuju, ljudi da te kritikuju, stvari da su ti razbijene i da ideš po policiji i da te prijavljuje tak i ona i ne znam ti ako. Kužiš, snosi sankcije, druže. Hoćeš s bolesnima, hoćeš da ideš na Lazu Lazarević da kucaš na prozor. Evo vam sad Filip, pogledajte. Sad snosi, druškane. Sad ćeš snositi teret toga. Sad će ti se raditi o glavi konstantno. Konstantno. Ovaj Jasminu ne zna di je on jadan gurno prst u trofaznu struju. On umjesto Bogu da se pomoli Allahu u koga već vjeruje, u djevicu Mariju, koga god. Koje god je veroispovijesti, nebitno. Moli se Bogu, druže, ti ne znaš di se ti, koga se ti loviš. To su žene Miljana, Maja, to su vam identični sklopovi ličnosti. Ti žena kad se uloviš, ti si mamin. Ti si mamin, to pa ja znam, pa ljudi, završit će se ovaj reality. Može se izjebat s kim god hoće. Prvi izlazak van, čim se domogne telefona, ide sa skrivenog broja meni poziv. Ide meni poziv, ja će trpi proganjanje dok god ne naleti na neku budalu za koju će se vezat više od mene. Jel to vam je tako? Može se ona opleski, to je muški mozak, ona se oplete s kim god, onaj lijevi, desni, gornji, donji. Koji Miljana? Miljana se može opleti s kim god hoće, ali prvo čim se domogne telefona, opa Zoki. Halo Zola, di si, šta radiš? Mamo ide u kući pravo, brate, što pričaš. Rekla, meni jučer žena poslala poruku, pričala Aneli u pušionici. Ili ne znam kome još pričala, ne znam, kaže nema, ja moram... Ne znaš kad je bila sa bebica ovdje kod mene, koji su tu haos su mi napravili ovdje, brate. Zvali su me ljudi tamo da počeli su da lome tamo po kazina, po jedno po drugo, kaže, brate, oni su tvoji gosti, jebote. Jebote, to je bio opšti haos. Ali znaš šta je najgore kad slušam? Mene zove frajer Buraz, ja sam ih uvijek i štitio i ovo i ono, ja nisam budala. Nego ajde, ovo su iz inata, ovo su iz ljubomore, to su brate, iz bolesti, iz nimfomanije ljudi rade. Iz bolesti, iz nimfomanije. Ja kažem, ja to radim iz svojih niskih strasti i požuda. One rade to iz nimfomanije, to su žene već od 30 godina, treba da djecu imaju. Da ganjaju djecu, a ne frajere. Mene zove frajer ljetos iz Crne Gore, kaže, brate, koga se ti riješio, ti nisi kuku jadan, ti nisi svjestan, evo je tu u hotelu, žena došla sama na ljetovanje. Ja rekao, brate, s kim da ide, ona nema prije, pa vi vidite njihove čestitke kad idu. Pa da li vi vidite tu drugove, neke prijatelje neke? One malo prijateljice što imaju, to im iskaraju muževe, kombinacije, dečke, ovo ono, nemaju prijatelja. Tak i ide koga di prihvati da sjedne jadan. Majka se makla zato što žena što će, vidi da s ludacima je, ima posla. Razumiš? Brate, čovjek me zove, kaže, ova sama došla, unela kofere u hotel i samo ide, ganja društva, ganja frajere, ganja luduje.
ovo ono, rekao, brate, ne znam šta bi ti rekao. Ja kartam s društvom, moram držati telefon sa strane na videu. Ako smaknem telefon sa videa, ona uzima taksi i kreće meni na gajbu. Došla jednom, ja nisam bio na toj gajbi gdje sam bio, brate, prijeti mi da će mi doći kući majki. Ja šta ću, kaže, samo 5 minuta da porazgovaramo. Hajmo 5 minuta porazgovarati. Ona kad uđe ovdje u Primorsko-goransku županiju, svi dileri kažu, joj, svim dilerima pala sjekira u med. Ne moš ti ko Milenko Lakić, ne moš to natoriti. Ne moš to natoriti, to je pijano ili drogirano ili na tabletama. Ako nije pijana, drogirana ili na tabletama, to je kung fu, brate. To je kung fu, to ne možeš spriječiti. Pa evo ti Đukić sad s kojim kaže da nema ništa protiv njega. To je ljudi non stop. Ja ne moram to gledati, ja znam evo sada šta se da, to vam je non stop. Uroše, daj tamo, daj Ana, daj ovaj, daj onaj. To ti je stalno kukuljenje problema. Ko što se Zoli dešava sa ovom. Ali onda gledaoci koji to gledaju i ljudi koji to podržavaju, koji vole takvu personu, jer ima tu i dobrih stvari, ona zna biti simpatična i smiješna i energična i ovakva i onakva i zabavna. Znači podržavaš, ali stavi ruku na srce i kaži, kad nešto nije ok prema drugim, onda nije ok. Ne možeš ti tom Đukiću nametnut da je on tebe ocinkario kad si i ti ocinkarila za taj seksualni odnos, kad ja znam za to već 2 godine. Kad Slađa Poršalina zna, kad drugi znaju. Ne možeš ti tog dečka napast da je on, znao si jebava ta, on meni dolazi, kad si ti bila ta koja je inicijator da se taj dečko napije i da ga izjebeš. Razumiješ, ti neki, onda ovaj Luka isto ovo što radi. I onda ko će to to treba tu cijelu garnituru izvest van, aj kući noga u guzicu, nećete dobiti dinara. Zašto ćete vi dinara dobiti? Za šta? Što nas lažete? Treba nova ekipa. Nova ekipa, totalno garnitura, totalno nova ekipa. Evo ti na TikToku imaš 20 ljudi koji će ti ući bud zašto unutra poput Enesa Bakovića ekipe koji će ti biti zanimljivi i smiješni, zabavni. Da. Novih cura, šta mi možemo vidjeti? Evo od prvog mene, evo idemo poći od mene. Od šta ćemo mi od Miljane i Maje nešto novo vidjeti? Možemo vidjeti kako spopadaju momke, kako ponižavaju druge djevojke, kako se jebu, kako okreću kolo na druge, kako napadaju druge. Šta ćemo mi vidjeti? Šta ćemo mi više vidjeti od Aneli, s kojom sam ja dobar i koja je meni draga? 3 godine si ti unutra, djevojko. Ti unutra imaš oca svog djeteta, 2 zaručnika i 2 potencijalna frajera. Šta će ti meni više pokazati? Šta će ti više meni pokazati, sestro? Ti jesi meni draga, simpatična i dobra, ali ti meni unutra više nema šta pokazati. Ljudi vole gledati, ali sam ja realan. Ti mene možeš mrziti iz dna duše, ali ti ne možeš da ne kažeš jebote ovaj dečko priča realno, jer ja ne pričam da su ove sijalice jučer bile na Marsu. Razumiješ, ja pričam stvari koje su sušta realnost, sušta činjenica. I to pričam na jedan za hejtere i za fanatike visoko intelektualan način. Strahovito elokventan, oni ne mogu termine kojima ja baratam, oni ih ne mogu uopće raspoznat, apsorbirati u svojoj glavi i svrstat šta uopće koja značenja imaju. Tako da, Anita mislim da je jedna u duši dobra djevojka koja se izgubila u show biznisu. Ušla kao jako mlada u show biznis i on ju je proždro. Taj show biznis je nju proždro, uzeo ju, pojeo ju, ispljunuo ju van ko žvakaću gumu. A dolazi iz malo ruralnije sredine, razumiješ, di jebi ga, nije Bog zna kakav temelj imala za neki moral i za neku inteligenciju suštu koju će sama skrojiti već u nekim malim danima i onda su je se, ne znam to Rita Relja, ne znam ja tu priču, niti ulazim u to, ni tog Relju znam ja, šta je on, reper, pjevač, kurac palac, ja nemam pojma što je momak, niti ulazim u to, niti zalazim, niti znam priču tu, da bi ja pričao o tome, o nečemu što ne znam. Da je ispala Anita totalno neispravna, recimo kad je matura u pitanju, je tamo plakala, rezala vene, ubivala se C vitaminom i onda kad te ova oženi, onda ju namagarčiš ko konja. Mislim da je dobra, u suštini su to sve djeca koja su mogla biti odlična. Ljudi, Mina Vrbaški je mogla biti filmska glumica hollywoodska.
Maja Marinković je mogla zasjeniti estradu, ljudi. Kakve su nakarade i budale na estradi. Ta djevojka da je usmjerila svoju energiju, svoju karizmu, svoje nešto ka nečem pametnom, ona je mogla biti super cura. Ona je mogla biti super cura, nju je trebalo malo iznivelirati. Ja sam radio na toj djevojci, objašnjavao joj, pričao joj, govorio joj džaba, ko zidu. Ja sam bio spreman da se ide i kod psihologa i kod psihijatra i da se ide na one to ne možeš, to je totalno autodestruktivna osoba. To ubi Bože, to je, i to roditelj jedan je trebao prepoznat, ne ja i ljudi po putu. Ja imam svoje probleme, ja sam na kraju krajeva svojim problemima preokupiran, svojom porodicom, danas već svojim djetetom ja moram usmjeravati sebe ka svom djetetu, a ne ka nekim ribama po putu. Ali jebi ga, brale, tebe čača gurne u reality kao došao plače, ko da sina u vojsku vodi, on došao jadan kao plače, gura dijete u reality. Budalo, dijete ti se satralo u reality od kurca, od agresive, od tableta, od gluposti, od sranja i ti vodiš janje na klanje i kao plače on jadan. A ne bi li onu svoju teleću glavuđu gurnuo preko svog djeteta u neki intervju, u neke novine, u nešto, i onda umjesto da je došao i da je rekao svaka čast čero, dobra si ove sezone, ajde imaš neke kikseve, nešto se tu žackaš, on nju loži, igraj se s pijunima, negdje, ti si kraljica, umjesto da kaže bravo, pokaži sebe u jednom drugom svjetlu, imaš napokon nakon godina i godina realitija, stvorila si neku podršku, neke žene, muškarce, babe, džedove, šta su već, ja ne znam šta, svemirce, koji te podržavaju, koji te vole, daj molim te malo, misli na sebe, 30 ti je godina, nemaš više 22, on njoj je rekao, nema ništa protiv seksualnih odnosa, znaš, vi bi te kuću prevrnuli, udri, vamo tomu izložio ju, ova već izložena, zavrio joj sutlijaš, pičkaju svrbi i ovako bi napravila budalaštinu neku i gluposti, ali ne može jadna se nositi sama sa sobom i svojom glavom. Štaš? I što ćeš? I on će sad ići u emisiju, on je kao ljut, naš Đukić mu je drug, nije okej što mu je napravio, Maju, ljut sam na tebe, naš, to si uradila, vamo tamo. Koji epilog može biti? Da ju Đukić totalno šikanira i šutne, jer ona bi se, njoj su to sve jednolični tipovi, Đukić, Luka, Asmin, koju u momentu malo šarmira i malo joj da, nasmije 2 puta, ona tu ide. To su takve osobe, to je takav tip tih osoba. I što se sad može desiti? Da ju Đukić totalno eliminira i da završi s Asminom i da se tu presudi. Jer ona je totalno van vinkla, razumiješ, totalno da joj ljudi stave pečat na leđa, isto tako Aneli, isto tako Teodora, isto tako Mina, isto tako svak. Ja ne vidjeh osim one jedne plave neke djevojke unutra, neku djevojku koja ima potencijal za nešto ozbiljno, to je tragično. I onda se vi pitate zašto smo mi muškarci koji smo bili u realitiju bili vulgarni, surovi, ovakvi, onakvi. Pa koga ti, Anitice, moja draga i ljubljena, voliš? Plakala si u studiju za Anđelom, Anđelo ti je rak rana, unutra ti je bivša žena matora, ali je tvoja kombinacija Đukić unutra s kojim se perijaš, ali ti se svidio u međuvremenu Luka i odlučila si sa njim ući u vezu. Pa to je ludilo mozga, to je šizofrenija, to ja nisam radio. Ja sam, ljudi, vjerujte mi, imam vezu, Dalila mi je veza, posvađam se s njom, odem, jebi ga, opletem neku na jednu noć, ujutro ju ni ne vidim. Nisam te veze bar glumio, bježi, šta ću, muško sam, usro sam sam sebi, ali šta ću, ne? I opet, vjerujte mi, sav u grču, šta moji kući, šta ovi, šta oni, sav posran, sav stidan, ove se ustaju, druže za crnim stolom, one kode idu, znaš, maturanti kad one kape bacaju, kako stoji, ja nisam ni srednju završio, a kamoli došao do toga, te kape kad bacaju, kad diplomiraju, jel, kad završiš sve, jel, ona ko da ide onu kapu baciti, primiti onaj papir. Tako one kad se opletu, to. I onda sam ja, pa kako, ja ne mogu ne reći ono što je činjenica istina.
Zašto bi ja rekao nešto što narod i široki auditorijum želi čuti? Jel na šta vi hoćete čuti? Vi hoćete čuti da su svi dobri, divni i krasni i da mene svačija podrška tapša po ramenu i kaže bravo ljudino, legendo. Pa ja sam im veća podrška nego vi, jebo vam oni mater. Joj, vidi moje Mirelice. Joj, vidi Mirelice, ljudi. Joj, s Mirelicom bi ja ljudi napravio darma. Ja sam im veća podrška, ja im bar kažem istinu. Šta unutra, šta vani. Ja im bar kažem kako stoje stvar. I onda vi mene pitate, ja svaka 2 mjeseca iznesem mišljenje. Ja kad iznesem mišljenje, vi mene svi napadnete. Da sam ja monstrum, da sam ja psihopata, da ja gledam reality, da sam ja zaljubljen, da ja patim, da ja ovo, da ja ono. Jebi ga, onda me nemojte pitat. Onda mi nemojte slati poruke svaki dan. Onda nemojte da ja slovim ko legendari. Jel došao Željko Mitrović i izneo anketu van, jel narod rekao da sam broj 1 realitija? Jel došla Ivana Šopić, Milan Milošević kao voditelji projekta i rekli da sam najbolji igrač svih vremena? Jel i moji hejteri znaju da sam realan i da sam najbolji igrač, najriječitiji, najzanimljiviji, najzabavniji svih realitija ikada? Jesam. To što vi mene ne volite, jel ste se zaljubili u neku iz ruralne sredine ili neku iz Marinkove bare ili neku iz Bosne, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Slovenije, to nije moj problem. To nije moj problem. Baba sjedi, plete, džemper i gle, sine, jebi se, i ja sam se jebavala, i ja sam trebala davat da sam znala, i ja bi davala, joj vidi ovoga, vepre, što mi diraš moju nanu? Ja vam ne mogu pomoć, što ste vi zaljubljeni i što vi volite ludo. Ja vam ne mogu pomoći. Ja dok sam volio, ja sam im govorio kako stvari stoje. A sad kad ih ne volim, tek. I kad mi ne znače ništa, tek. Ja ne daj boj, ja sam odbio ljudi sve moguće emisije. Jer ja ako se zalaufam i krenem, pa malo hejtera imam. Pa mene će mrziti cijela bivša XU. Cijela XU će mi se popet na leđa. Jer ja ne mogu reći nešto što nije. Pa kako će onog pingvina s Madagaskara Asmina? Pa meni dođi na vrata ko što si Mići išao. Ja kad ga šutnem onako Maleckog ima da leti nazad na Madagaskar. Jeste vi ludi ljudi? Kako da ja za tog pingvina iz Batmana kažem da on meni super? Jer smo ja i on kao okej. On mene kao nešto pljuje. Ja sam njega zvao. Što on mene zvao? Aleksandra bila trudna, Stanija izađi iz live-a. Ako ne možete slušati o vašim ljubimcima, izađite van iz live-a ili popite Praksiten. I Stanija pljuvala Aleksandru, jebi ga, Aleksandra trudna. Što ću ja, moram nju braniti, onetio. Onda došla u reality i Maju Forta nešto za mene. Ja uzo fino oprot Staniju na ruke na TikToku i rekao još jedna. Onda ide pravi Thompson, ono haubica, tut. I mene Asmi nazvao, naš, molim te, nemoj mi dirati Staniju, nema nikakvih problema. Znaš kako me lijepo zamolio, da je jednu ružno rekao. Počeo bi ja odmah po spomen pločama. Ja rekao, nema problema rođak, samo nek me ne dira. Nek me ne spominje mene, moje nerođeno dijete i djevojku koja mi nosi dijete. Ja sam i za djevojku koja mi nosila dijete i donela dijete na svijet i sve, nisam ni ja za nju rekao odlične i super stvari. I za nju sam rekao mnoge činjenice koje ona za mene. I za nju sam rekao svašta u momentu. Ali, opet, neko drugi kad je u pitanju, ja sam rekao halt, stop, čekaj malo, ovo ono. Nisam nikad miješao da neko pljuje. Nema veze u kakvim god ja i Aleksandra bili odnosima, ja nisam nikog navodio da pljuje Aleksandru. Nikada. Aljo i drugi se miješali na njenu stranu, ja na moju nisam htio niko da staje. I da se miješa. Jer je ona majka mog djeteta, jebe u mater. I ja opravo Staniju, on me nazvao najnormalnije moguće, me zamolio, još me ispitivao šta to ti znaš. Eko, prijatelju, ne mogu ti reći šta znam, tebi nek Stanija još jedno moje dijete uzme u usta ili preko mene nek igra reality, saznaćeš sve što znam. S druge strane, ja za Staniju mislim da je jedina od svih tih starleta nešto postigla, uspjela. Dobro, doduše naš, malo je jebeno, s 40 godina se gola skidaš, ni kućita, ni mačeta, ali ajde, o tom potom. Za njih je izmislila svijet. Napravila neki brand od svog imena i od svog učešća, za njih je, druže, NLO, za njih je vanzemaljac. Za sve te splačine u realitiju. I to je to.
on mene nešto pljuvo kao unutra, oni preko mene omalovažavaju, oni da se dodvore nekim ribama kao kroz mene idu. Druže, jesi ti normalan? Jesi ti normalan? Ja i on, ja i takvi se ne možemo po nijednom, znači da uzmeš šubler, da našmjeriš po nijednom parametru, po nijednom, to je tako širok dijapazon onoga što sam ja, a onoga što oni nisu, da je to nevjerojatno. Oni se ne mogu mjeriti sa mnom kao reality igračem. Ljudi, ja kad bi ustao za crnim stolom i rekao dobro večer, njima bi se smrzlo govno u guzici. Ja jedan govor kad bi za stolom održao njima i rekao ko su i šta su zapravo, oni bi ljudi, vjerujte mi, oni bi pali u trans. Oni bi doživjeli takvu anksioznost i depresiju, takvu šizoidnu, lucidnu, ja ne znam što bi im se desilo, vjerujte mi, potres mozga, moždani i srčani bi se sklopili, sve turbina, klipovi bi izleteli iz njih. Brate, znači ja malo serem koliko serete po meni. Ja pošaljem Aneli klip, jer sam joj obećao da ću poslati klip, on sere po meni. Maja, zato što je ušla Aneli i pozdravljala mene, počela odmah pričati o pištoljima, u usta, ovo, ono, vamo, tamo. On potvrđuje kao vani, ko da je sjedio s nama. Maja počne govoriti nešto za mene, naš indirektno, ovo, ono, davati do mene do znanja, on opet pljuje po meni. Sad ja trebam tebe, a stvarno si nakaradan, ja sad tebe trebam hvaliti. Pa ne ide. S Lukom sam u okej odnosima, opet ne mogu hvaliti dečka zato što je dečku samo reality. On je sada sa Nitom, šta mislite iskreno da je sa Nitom? To je sa Nitom, druže, taj je sklopio sebi kockice, nešto, ti robijaši što su dugo robijali tako, oni sebi sklapaju, naš koja je to tek iluzija u glavi. U sebi neku fikciju, on je sebi nešto stvorio u svojoj glavi, neku vizualizaciju si nestvarno napravio i zato je s njom, a ne zato što je zaljubljen, što mu se sviđa i nešto. Ova klinka i budala, ona isto sebi nešto malo da napravi ljubav, malo da ovo, da ono, da čačne. To je. Da vi meni kažete uđi u reality. Ući u reality. Dobar keš unapred i prave igrače mi dajte da se igramo. Dajte mi igrače koji su real, koji su stvarni, koji su ispravni, koji se ne vode na leđima fanatika, mama, tata, baba, deda. Meni mame i tate ne idu u javnost. Meni mama i tata ne daju izjave. Meni mama i tata ne idu u emisije. Moja sestra ne ide u emisiji. Ja nemam PR-a, ja nemam menadžera i ja nemam fanatike. Ja imam malu, ali jaku skupinu normalnih, časnih i poštenih ljudi koji vide da sam ja koliko god bio naopak bolji od ovih drugih i da sam za razliku od njih imam nešto i ovdje. Ne samo u gaćama, nego i ovdje. Dok ovi ne mogu prosto proširenu rečenicu iglom i koncem izvesti. Tako da, moji mama i tata mene ne brane, javnosti nisu izloženi, moja sestra, moja porodica, nemam PR-a, nemam menadžera, nemam fanatike i nemam ništa. Pare, dobre pare, unapred pare, jer sam dosta tamo džabe sjedio, i prave igrače da igramo fudbal. Pa da vidite šta je mali nogomet sa mozgovima tih probisvijeta. Pa da vidite, jer ja više nisam onaj Filip, lakovjerni, dobar onaj. Filip ima svoje prijatelje. Njihove prijatelje smo vidjeli kroz godine na njihovim čestitkama novogodišnjim. Moje prijatelje smo vidjeli. Moje prijatelje koji su trenirali u kampu Tysona Furya, koji su šampioni u svojim sportovima, koji su pravi sportaši, koji su pravi momci, koji su pravi istinski prijatelji, koji su ovo, koji su ono. Na desetine njih u svakom klipu svake godine. Kod njih smo vidjeli psa, tatu, mamu, frizera i babu iz Petrova sela. Tako da, molim vas, nemojte, molim vas da ja ulazim u priče o njima. Ja svoje prijatelje ne nalazim u realitiju, da bi ih iza realitija mogao ogovarati, mogao stvarati priče za iduće sezone i pljuvati. Vi ste te prijatelje vodali, hodali i ne znam šta radili sa njima. Tako da, vi pokazujete koje prijatelje, jel nekome došao možda neko od prijatelja iz djetinjstva? Imate li vi negdje možda neke prijatelje iz djetinjstva, iz škole, onako neko s kim ste se družili?
da nije iz te priče realitija, iz domene javnog svijeta, show biznisa ili nešto. Dajte molim vas. Ja slušam Maju Marinković kako priča da ona nikog nije namjestila. Pa mene prvog si namjestila 58 puta. Meni si prijetila da će se baci s balkona, predozira s tabletama ako se ne nađem da pričamo 10 minuta, pa se nađemo, pa se napijem, pa budemo zajedno, pa me izdrukaš. Pa mi prijetiš da ćeš me dati u javnost. Janjuša namjestila 1000 puta. Ovog, onog, desingericu, ovo ona namješta sve redom. Svakog onog Pecu namjestila sve jednu prijateljicu, namjestila sve jednog prijatelja. I ti sad ustaješ se i pričaš da si ti institucija, da ti ne namještaš, da si ti iskren, da si ti realna, da si ti ovo, da si ti ono. A mislim kome to? Ja ne znam ko je, ljudi, vratimo na TikTok, vratimo na reality, vratimo na prava vrata prave ljude. Vratimo prave ljude, prave realne gledaoce. One koji se znaju nasmijat, zajebavat, kojima je zanimljivo pogledat klip, neki je realan, neke sprdnje, zajebancije koji vole. Zaista, se sjećate vi, pa dešavale su se tamo meni prvome grozote. Ja sam se prvi zaljubio u udatu ženu. Ona u mene rastavila se od muža, muž doživljavao lom, doživljavao emotivne brodolome koje ste gledali, koje su bile ekranizirane, ali znali ste šta gledate. Znali ste šta pratite, znali ste šta gledate. Sad real priča ko Asmin i Aneli. Nemojte me zajebavati. Puno više sam očekivao, kao što je vjerojatno očekivala i produkcija. Vrlo vjerojatno i narod. Vrlo vjerojatno. A vi mene možete nazivati, zato što sam ja bio sa djevojkom muslimanske vjeroispovijesti, vi mene možete preinačiti ime u Fikret. Vi mene možete zato što sam ja fizički velik, ne znam, debeo, gojazan, glavat. Vi mene možete zvati vepar. Vi mene možete zvati idiotom, budalom, retardom. Ali vi ne možete nikada reći da nisam u pravu. Jel sam ja u pravu? Jel sam ja inteligentan i pametan i pričam realno, ono kako stoje stvari. I vi mene hejtujete zato što vi znate da ja govorim istinu. Vi mene hejtujete zato što vi znate da ne možete biti ono što sam bio ja. Vi znate da ja mogu više od vas. Na ulici, u privatnosti, u poslu, na bilo kojoj društvenoj mreži, u bilo kojem realitiju, s bilo kojom ženom. I to muškarce boli, a žene bole neke druge stvari zato što fanatično brane te neke osobe za koje ja imam muda da kažem istinu. I da kažem realno onako kako stvari stoje. Ne pušim nikome kurac, jer da pušim kurac svi živi bi me volili. Da se samo smješkam i pušim kurac. Ne meni, ja ne volim te licemjere i pušače kurca. Ja sjedim s čovjekom koji je estradni umjetnik. Sjedim cijelu noć s njim za stolom. Čovjek se, ja Đedoviću pušim kurac. Ja sam se s Đedovićem svađao i raspravljao 2 godine. Zato što sam smatrao da Đedović prema meni nije ispravan i iskren što se tiče nekih stvari. Ja sam Đedovića prozivao i ja sam za Đedovića neke osnovne, neke stvari pričao i spominjao. Đedović mi na to nije uzvratio i time mi je pokazao poštovanje. Bio sam sa Đedovićem sad u najnormalnijim i korektnim odnosima. Što ne znači da mnogo puta još u životu nećeš s Đedovićem ući u sukob mišljenja. Samo što ja s Đedovićem mogu drugačije se sukobiti nego s ovim drugima. Jer se ja intelektualno mogu sukobljavati sa Đedovićem čak bez vrijeđanja i bez ružnih riječi. Jer Đedović ima nešto u glavi, pa se ti imaš s kim raspravljati. A ne mogu se ja raspravljati sa ljudima koji prosto prošljeno ne znaju izvezati. Veoma je to drugačije. To je velika je to razlika, ljudi. Razumijete? Jer ja se ne slažem s Đedovićem u mnogo stvari, ali ja s Đedović znači ne može biti isto. Nije isto. Ja joj kažem, Aneli, draga moja, budi pametna, misli na svoje dijete. Ako ne ide s lukom, budi sam. Kaže, sve si upravo, hvala ti na savjetima, legenda si, pošalji mi, molim te, snimak za Novu godinu. Ja joj kažem, dobar sam ti, i znamo i neke zajedničke prijatelje, dobar sam joj i s bratom, i sve, i ovo i ono, budi pametna, misli na sebe, svoju porodicu, nisi više klink. Ona ušla unutra, s lukom, tamte, ona se žacka s Janjušem, ona je s Asminom, pa opet s lukom, pa s Asminom, pa bi sad s Anđelom, pa de idi u pičku materinu. Pa moš mi rođena sestra biti, idi u pičku materinu.
Pa koji ti je kurac, daj dođi pameti, žena si, majka si, imaš preko 30 i nešto godina, nemaš 16. A nemoj me jebavat, jebo te živote, jebo. A nemoj me jebavat, daj dođi u pamet. Boginji isto Tanji rekao savjete zlata vrijedne. Napravila se kik sa Filipom, ali ostani pri tom kiksu, nemoj. Tanja više, i rekao sam joj jednu najbitniju stvar. Tanja, ti se pokazala kao vulgarna djevojka na TikToku. Mislim da nisi takva da si dobra u duši. Pokazala si se da ti je svaka druga kurac pička. Daj pokaži nešto drugo. Pokaži nešto drugo. Pokaži da nisi takva da ovo da ono. Još je od njih svih najbolja. Unutra. Ajde, to je napravila kik s Filipom, ali barem... Isti ti kurac, ona, brate, ona kad je bila ovdje, sedila je, za da malo više gledanost ima, sedila je, stavi flaša i igra u izazov i sedi, brate, na flašu. I ja i kažem, nemoj tako, brate, i poslušala me tad. Onda dobila je gledanost, dobila je moji ljudi, kažem ja na moji ljudi, kad vidite da nisam u live, uđete kod nje, malo tapkajte, malo je podržite, ovo ono, za na kraju, brate, ona misli da te ljudi ostane za nje, da su ovo ovce, pa evo sad se tamo, pa sad se vamo i krenula da me hit. Koja Anđela, ljudi, šta će ko pričati o Anđeli? Anđela je imala svoje greške, ali Anđela je imala svoje izbore. Anđela je odabrala u 5. sezoni Mateju Matijevića, do kraja samo Mateja Matijević. Čovjek koji nije pružio ljubav, nije joj dao vezu, ništa, ona je samo gledala u njega kao u Sveto pismo. Poštujem ja Anđela i to baš jako poštujem. Ušla u 5, zaljubila se u Zvezdana, priča koja joj nije trebala, ovo ono, čovjek koji je u braku ili vanbračnoj zajednici, lavice, fala kraljice. Koji ovo, koji ono, ušla je u tu vezu, ali je tu vezu iznela. Ona je doživljavala u toj vezi prevare, ona je doživljavala omalovažavanje, ne znam ti ja šta, ona je samo tu vezu gledala. Ona je ušla u ovu najnoviju sezonu, ona je vidjela Gastoza, evo je i dalje s Gastozom, samo Gastoz. Nema veze, 3 različite sezone, 3 različita muškarca, ali 3, ne 3 iz 3. Ona je odabrala u svakoj sezoni svog muškarca, dala svoje srce svom muškarcu i gledala samo u njega. Nije se iz inata jebala dok su se ti njeni jebali. Ona kad uđe u veza, uđe sa srce i to je. Uđe sa srcem, djevojka svoje i poštovanje ima. Za njih izmislila svijet. Karmiraju s drugim, pa koga vi zajebavate? Koga vi zajebavate? Ove parazite s 2 zuba, žutim prstima što sjede. Ulaziš 3. za redom, imaš maleno dijete kući. Za ženu je to nedopustivo i jednostavno nerealno da 3 godine za redom, pošto imaš maleno dijete kući, pozdrav Barbi, da ulaziš 3 godine za redom u reality. Ali kad je već situacija takva, pokaži se u jednom drugom svjetlu, uđi unutra, uzmi novac za svoje dijete, i pokaži nešto drugo. Ako si s Lukom u vezi, a Luka nije te ispoštovo, raskini sa njim vezu, Asminu reci šta imaš za reći, di nije ispravan šta je, drž se sebe i svog puta, misli na svoje dijete, zaradi svoje honorare, izađi van ko gospođa. Filipe, u pravu si. Šta misliš za Janjuša? Rekao, vidi, Janjuš je meni drag, dobri smo, ovo, ono, vamo, tamo, tu znaš isto da će ti se kačiti ta priča, bila si s njim. Pazi se, s Janjušem isto jednu određenu distancu, s Lukom ako ide, budite zajedno, uživajte u ljubavi, ako ne ide, raskini to u nekoj normalnoj, ne petljaj se dalje s muškarcima, upropastit ćeš se. Psihički, fizički, moralno, na svakoj mogućoj osnovi, vi žene morate shvatiti da niste muškarci, da muškarac kad jebe i žena kad prima nije isto. Nije isto, ljudi, ne može biti isto. Recite mi nešto, jel može biti isto muškarac koji će biti sa 10 žena i žena koja će biti s 10 muškaraca? Ne može biti za 100 života. I nemojte se poistovjećivati sa muškarcima na osnovu seksualnih odnosa i odnosu veza. Vi morate biti majke. Vama se moraju sinevi i kćeri sutra ponositi. Neće biti isto da li čuju loše za oca, da li čuju loše za majku. Ja kažem iz svog iskustva di mi je smiješno bilo kad čujem nešto loše za oca, a da čujem nešto loše za svoju majku, obolio bi. A kad čujem nešto za mog oca, evo jučer i danas na listu neke stare... Sve 10. Sve upravo, ja jučer listam album od mog čače. Ej, žena na ženi. To je imao žena, ja sam kurac šta ih je on imao. Brate, samo listam, nešto sam i usliko, samo listam, to žena na ženi. Frende, meni je to smiješno. Ja da vidim takav album vezano, znaš ti kakav je to album? Čača.
to je ono kad je bio mlad, šta ti je, to je bio, on je pjevao, on je igrao, to je, vidi ga kad je bio mali. Kužiš, to je, di sam, ne znam, čekaj. To, baš sam na albumu našao kad je bio, on je i pjevao, to je, vidi ovo, to je ženski bilo ko, on je i svirao, igrao fudbal i ovo proputovo čitav svijet u onim još vremenima, vidi ga ovdje sa Ljubojom, pokojnim od Danijela Ljuboje, nogometaša, ocem, oni su bili najbolji prijatelji, proputovali cijeli svijet, on se bavio muzikom, igrao fudbal, oko njega žena ko pljeve, lijepo izgledao, ovo ono, bio moderan u svoje vrijeme, imao keša, držao u Beogradskom kazalištu